clear to le ngai thatute in survive voi march ni somni pali kum sang ni le somni paruk thole ni a hian chi bai kan buk choni khongen video hi like le hype ti kha milo me sak le turin thinlung takin kan som cheu ani ole tunla chu ZK bike cars le tin pi vanram chuang I ruat felanu te engkar hi social media lama chon al vung hlur hi ani deu bermaya khoinge thiam lo jok ti po hi riat au lai lo khop mai heti mek lai hian pi ruat fela nu hianin open letter mangi ZK bike cars si avabi a ta hian a chauta mi mai ni in alang bok engponi sala tuntum kan video achon ZK bike cars in amu mangram a soi chu na hi kan ngai thanga tin kan ngai thak zo lama hianin pi vanram chuang in open letter manga ZK bike cars a chawna ni om taka ngai thei te kan ngai thale ang chumi zo chon ZK bike cars in video clip toite aron siam ata chon ruat felanu aron tongkhum na tongkam hi kan ngai thal zui le don ani engponi sala hengte kan ngai thlang ma hianin ama kan report akan lo siam to dina ma mitsu van doi thak tak main a bike kangral vek mai a hmua alung po achele ani kha khata khanin R15 V4 kha ain lo na sumte kholi midang sumte po puk belin tiang khan alei tharve ani a hi second hand alei chon ani te chon alei thar ni zan la la hian ramri na lama abaki akeng lu zuya jinglam dali darnga vela an tho chu anak chuanin atu hilar le thar hi alo kangral hlu hi amuta ani a alung chekhop maya FIR te po athelu zuita ani amero chu tukin jinglama athian 10 min ron pi a dina hian insurance te hemi le the hen alo fill file lo wangin insurance claim the ani silova ama laina tu te hian bike thar ane le theina tan ti in WhatsApp group ten siama heta hian ama laina tu sum tho the tu te tan ti in group hian siama ni a khongai milo share sakte anti awangin tuntuma hen comments lama hianin WhatsApp link kan ron ta ama laina tu te chuan lo join sak turin kan som chewni te chuan comments na a link chungjo khi dina kan komna ani anga anoi jok ero hi chu WhatsApp group link kha ani ti milo she sak donia khongai takina ma laina tu te chuan lo join sak turin kan som bok cheu ani oleng poni sila kan thu puila ma khan han lu tran taila kan soita kang in tun lai chu ZK bike cars le pi vanram chung te inkar hi athalo le mai ni in alanga kan ram mi puitlinga kan ngai te etiang taka an tual thu acheta hi zoram mi puipon kan ngai ven le ni in alang bokani tuntuma hen tunge thiam lo jok ti lam kha sei kan tum lem lo engponi ro senge angkar thu che chan diktak hi kan relem lova ta choni mitam takin anrin dan chon kan siam zam tak mai pulal du oma huan lorama leivung pai ani chungchanga khan pi vanram chungi te hi amuna kalin tiang khan an ngai dan te anron sei ani a anhuwa hin ZK bike cars kha azukal vele a an ngai dang kha in person ta em maya eta tang hian an tual thui a cheta deu emmon cho ti thei ani suita ani ti chuan ZK bike cars lam hianin kulpon monitoring kha ka sanin kulchung monitoring aron ti a ta chuan amu mang aron sei juita ni kha oleng poni sila ZK bike cars mu mang chu ngai thla photila ti chuan open letter te po kan ngai thla chunjam le don nia kulchung mumang nizan chu kamumanga kanrama hian kongpui zau big mai hi anlo lai dona nima sela fing phakar taka har satna lo siamin forest act kora mangin social activist farisai le environmentalist farisai ho anti mai hian korta thuboi anlo theluta he anthil ti wang hian central project kongpui poimo takle kanram maso natur lian takin har satna anlo toka tin dan ang thapa compensation dong tu ram nei tu te po alo mang ang hle boka heng ram mangai tu der social activist farisai le environmentalist farisai ho hian ko ta an thu boi thelu hi an nu kir lo chuan central project in atuaranga zoram maso na in atuar bokanga tin ram nei tu te hian har satna lian tak an tok don bok hi alonia kan ram tan hian alo poi em maya ti chuan chung ram mangai tu der farisai ho ne na chuan ram nei tu te chuan an thu buai chu court atanga nu kirle ram turin an khongai na an lo ngen ngoi ngoya nima sela an ni ho del dol chuan ukil roina sum kan lo seng nual to boxia nuai za thum tal min pek lo chuan kan nu kir thei lo ti in ni em lo khopatam sum pek an lo phuta ukil roina man thuti za tam sum phu chu ram nei tu te an mang ang ta hle maya an don ngata atopa chuan nuai som saria an in remta a ram nei tu te chuan nuai som sari zet tuak nga po chu harsa an lo ti a an theyang angin anin tho trom liama a thenin poisa an nei lova a then chun an lo nga dewa
poisa nei lo ho te po chuan mi poisa te apung omin an lo pu khiala ato pa chuan engtin te mo nuai som sari chu an tin ta rama ukil po ni lo aruai tu te zokina nuai za thum atanga nuai zani som thum zet ukil roina sen so an han discount loi thei mai chu makkalo ti em maya discount rate hi 76.67% zet ani aturul tu engtia thei nge mi hringa hey em hi chu mani nam puite forest act kora manga in rokna ten ber ani kamu manga chuan mi pakhat hian ukil roinan tam an seng reng lo heng ho hian nuai tam tak an fang mano mak ani tin min lo khil rusura makhi kalo ti em tin ama bok chuan atira an phutang khan nuai za thum zet kha lo pengat phechela chuan heng social activist farisai le environmentalist farisai ho hausak tur zia chu nasatak ani restricted tender lemle departmental works lem manga contract na tho ain a hlok zok dei ani o aloti a mak kaloti em maya tin ani chuan hei hi ka advice bukang che kulpona I omlai khan restricted tender lemle departmental works lem iveya itlang au vaka itan kha hun kha atop to kul chunga hi chuan social activist farisai le environmentalist farisai ho le department corrupt lutuk forest department hi veitola tlang auro heng ho hian fing phakar thiam takin langlo lama sumtam taksiam nan environmental hi kora an mangna sani an taimak em chan po hi sumtam nakwa an kheu fu wang chok ani sum siam da khur hai chuak lo se an mani mi maltana hlok na tur mulo se khoya ma environment hi an vei pe don reng lo ti hi khero ti in milo hil borbora kamu ole khakha zetke biker sinna aton mangrama athil mule hriatte aron talan na chu ani a hi ni e mumang tak lam chu ani in alangin kan hrilem lova engponi sila heta hin zetke biker si hian kan ram thil thleng chung changte mumang kaltlang ang deuh hlekin teng khanin aron talang ni in kan hria huaisen tok lo tile mero chu ke ni han soi tak thei ani lem lowang hengte hi ruat felanu pi vanram chungi po hian alo mu vekar ni tura ngai ta ila tichon zetke bikers hianin environmentalist in ti thing pakhat po la phun reng lo ngo pakhat po la siam lo an omangin aron tia hi Facebook lam post ni hom takani environmentalist in ti ram hnuelama hun mangpe thak lo ma se sumtam na vai contractor te kiang vela le o social media vela hun mangpe deu an omangem ti song khanin aron zekani min lama hi chu chip cherin kan share non khelo tura ngai taila he aposi comments theilovina oma omzia chuanin a thian te ho chok Facebook a friend list sa te ho chawina an ngai thak thei tur an comments thei turin a cmt na ni chu publish da si in ta chuanin a thian te ho chawina an comments thei tur khan a cm ta ani hi environmentalist te benatong kamani ti chu hairwal ni in kan threlem lovani happy vanram chungi po hian alo mu ni ngei turani a ti chuanin pi vanram chungi hianin tiang hianin thule hla aron ne ni mina kha kan ron share to boka ta champi vanram chong hian zetke bikers si aron mensona zetke bikers midoi zeble mi nget lautin bulkharon trana ti chuan nimina kan chialan tong khanin teng khanin enge talk show nei thinte mo ani lopan youtuber te ma interview hanin machan nge ani te kha adu thu te po aron talang ta hial kha ani a engponi sila pi vanram chung in open letter manga zetke bikers a kouna itemai te ang achona te poni ang chu hi ngai thalok taila ti chuanin kan sejui le tur ngai taila ti chuan thlir tu le ngai thatu ten kan theta ta na ka du chu hei video kan lak chon ang chi te hi claimin a speed kan te rang deuh hlek thina achan chu angai ngai ala khi a him lo wang ani min lo thethiam ram don ni Ruat felanu open letter to pu zetke bikers subject mu mangrama in larda chu asana atakrama cheng to tur somna ar thup a subject chu pui that tel tot khop mai ram lo thleng ro se tia kan dil thin hi mumang in lana ram ringot ta thleng tur ni lovin atak ram ngeya lo thleng tur a dil thin tu ve tho ini ka bai sei mumanga in larna le kulpon chung ti vela in ham buai hi ban sanin atak rama ron zuang lut ve to turin ka sombok che ni chalut tuk mumang in larna in hu pa tak ani chuan khan a soi chiang du si lova Josepha chan changin imumang kha atak rama changin ka han shil fi ang che tia ma amu puingot ni an per ne nai pakhat na vairang te tu sairang highway four laning chungchanga environmental NGO in environmentalist in a khoi ko ta ma thu boyan thelu ka selo
imu manga imu pa khan khati anga a hril che ani chuan compensation mafia tharau sual paijing ami ani lo vek point tharau thiang hlim chu ani lo topa panina environmental NGO le environmentalist ten kan boipui hi chu saka zakwa somkwa pariat kuma tuirial HEP 60 megawatt khuatran diklo taka compensation claim tu an tam lutuk awanga chu 683 ti na sangni palikuma lamzuita state ministry in thak nuwa koi suruta an thar thole nuwa sangni sompasaria an commission theitak sham lambia thu jok ani pathumna tuirial HEP an commission nu le state sarkar na chel tu a in thak le nu sangni som pakua khan tuirial HEP compensation case chu high court a file thar le ni in he case kal zela hian kum sangni somni pakha January ni somni pasari khan Mizorama RRF chu high court single bench hian akuat stak awang le he til hi Mizoram le mi puita na thil poitak ani awangin tuna environmental NGO le environmentalist te chat lak in channa ani he kesian party pathum MNF Congress le ZPM ministry apal tlang feka chumi chung zong chuan keile ka thian te hian kan din hun kan la so son velo zo te no nei tur ang maya in puluta in put chuak ve sek chi mi hring kanilo a thatu tu hle mai palina high court in RRF a thian order hi kal tlang ta se chuan mi puisum Mizoram state budget atanga compensation hi pek tur ania hriat mai thai china kan sutna chuan cheng noi zali vel pek ngal ania hei bak po hi mi puisum chanai chu sakna tur case dang kai tho tur ala om nual bok heti chung hian Mizoram sarkar atanga high court thutluk na khinle tumna om lo pangana environment lamboi pui tu te ayoin high court thutluk na khingle tur hian Center for Environmental Protection CEP chuan high court principal bench a case filein an boipui zuya an court kalna sen so turi environment lam boipui tu tele kan ram che tur hum sham du tu ten an tho khom nge ya central way me point atang ka fain atran puya kein online petition in ka tran pui bok parukna heti lai hian NHIDCL chuan diklo taka vaireng te tu sairang highway four laning project an siam awanga an compensation pek tur boina RRF notification hi pu mo an ron manga compensation mafia ten ko ta tuirial HEP thila an case ti chakna tan four lane lama mi puite fui porna tan an mangzui ve chat bok pasari na high court tuirial HEP judgment khinlet na case akal chau mek lai hian CEP sangni somni pathum MLA election don trepa ain hnuk dok le ta thut maya environmental NGO dang tele environmentalist chu kan hoi hai hle ain hnuk do chan hi amimal tak point voi tam tak ka zota tun thleng in chana kala dong lo ZPM in FCAA 2023 chung changa kul chunga tanga athuziak in ron vor lar tak pulal nun moi pachuaw ukil kha ain hnuk do chan hi lo zot chiang thei nge la athang thachin le mai pariat na hetiang ani taka chuan ka thian te som khomin high court in RRF notification akwas na chu National Green Tribunal NGT a khinlet ve kan tum ve ta a khingle tu zinga tel tumin mi som pan ni in kan in pe ming kan pe a ama ero chu NGT hian Supreme Court lama kal zok tura thuron min pek angin Supreme Court a kan thlen ta zoka khingle tu tamkha ukil fi asan du awangin mi panga in India rama court rorel na sang bera kan khingle ta ni pakuana NGT le Supreme Court kalna tan hian kan thian tele mi thnem ngai te min puina mai baka pe keima ngai poin hun sumle tha tam tak seng compensation mafia te tangin sum tam tak tok tara case nuk dok tura palai mel te po kan hu ve nge ya sikit lang hek po kalak saklo rin om hle mai somna pathian mal somna zara ka case the lu po thuang taka kalin Supreme Court Division Bench of Justice BR Gavayan Sandip Mehta chuan kum sang ni somni pali July thla khan High Court in RRF notification akwas na hi aron suit sakle ta ani thile thau pola kan beina awanga apex court in RRF aron tundin le thu min thil ma saber tu chu ka ukil ni loin Mizoram Chief Minister pulal du oma ani a judgment order min thon ma saber po Chief Minister pulal du oma thau ka cell phone en thai alani a chan chu he khesa hian Mizoram sarkar tluk chiat collapse thaina thamma tam compensation pek angai tlata ka chan chuak ka ti khi CEP nu do thut khan ramhangai tu ukil pakhatin nu chuang RR hi appeal lo chuan Mizoram a collapse dona sarkar a pachisi ti in min nge na
ka upat to ba ka compensation mafia hawin min vuak hlum ka hlau tin fiam thu ti takin ka changa Mizoram le RRF mangai na nei lawa min pu hial ta ka chuan thiante kan puna min thlop tu an tam em a RRF khinlet deal tu petitioner ni du mi za chuang kam huasin ni ma sela kan ukilamin petitioner pakhata cheng chuti zat anga yan ti awangin mi panga chawin kan khingle ta ni mizo te hi poisa du huam wanga zang na lo pui zang tina compensation nam kan ni awangin kan ram riang te hi tlu che thai din huna alo ding meka chan chua tuma Supreme Court lama mongvom ba ang seka kan phet lai khan nang chu kul chunga ila omin ka ria anu dewa kulpona input chuaka kulpona tang social media kaltlanga kulchung lam I hu khum fe nuwa kulchunga bok in pulut lea etiang thil hi hreturin lo reng ani heng proceeding zong hi High Court website le Supreme Court website baga chanchin bu sang website a yen fia thayang ke mani CES 0 point kan kol thaveka idu chuan iron en thayang hetianga ma kan lakna wang hian High Court in Mizoram sarkar hena tuirial HEB compensation case execution order alo chu to chu sarkar tan bo zui athul talawa compensation mafia te kuta Mizoram mi puisum tam taklut tur chu ka hum sak ka ti vengam NHIDCL lamin High Court in RRF notification akwas na chuan lama mi puite hena National Highway for Landing compensation a pek du lok lo po rang takati felani zui tabok hei National Highway for Landing nena kan court case boy pui in zom na berchu ani maya land owner lama tang hian lom thu soina kam khat po ka don pha lowa don kher po kan bei sei lo bok chuti an hekin compensation dong tu zinga kan pol Center for Environmental and Social Justice CES zehi Center for Environmental Protection CEP emotia an compensation poisa don kat ani chungchanga min ron chu chal tu ka tong nual thu dikhi adin chan le thina wangin emo ti hi kan ngai thu tak lem lo mai po he thila pathian rem ruat na mak le ro pui tak i hriat turin kan hril tlang lowang che execution order a khan sarkar motor zan hi somthum lak saka zang na dom na peturati ani i hrethiam em kul chunga tang khan ko thupe kangin sarkar motor zan hi somthum chuang lak sakta se a buai thlak dan tur han hisap te helai thu hi ZPM sarkar tirtea CM pisa kan soi ho nge CM khan RRF tundin le na Supreme Court order min pe khan lom thu min shil mola chungtiang chon Mizoram thatna tan atul huna kan thok ho mai ani atop na tan private tax karon thon che sin reng sin pakhat ma min chang lawa Zoram mi puin thudik an hriat nan mi pui ma din dun ka du tak zeta ingam ngang lawani chuan ramtana na thona konga hian mumang le inlarna ram chu sana atak rama ron zuang lut veto ole kha khapi vanram chuang in open letters ZK bikers athon na chu alonita engponi sela khatila kha chuan han seijui tur kan nei lova enge khatila en chungril nun tak ten malak dan te kha keni han hriat phak rol ani lo wangin cheng takin adik love lo ti vengot theka kan nei lem lo engponi sela kan hriat lan angin ruat felanu hi kan ram le nam tan a ram te che zelo na turatan le lui thiang lim te kan nei thina turatan te tin mir thei chan hai tak te dan ani amoni lo emo mi hausa jok te engin emo an ra be wanga a chan chu ana pui tak te po kan lo hret ome aro pui khop ma tun tuma malak na po hi kan ngai to hin ke malama chon alu aro pui hle mai khatini heti mek la hianin ZK biker senin video clip toy te aron cm vele ta heta hianin atong kampo an angreng khop maya ke chong ka sei thina social media hin engatingi o tongkam hi ami puitling tak ne kan ngai te po hian heti ngan man du da em mai thin le khati thina tongkam na tak social media man hi ka thlowak ngai lo ti in hriat tlan to kan ring ani engponi silapi vanram chungi po hi atongkam ana thin khop maya ani na chon ke malama poin han hel al chang te poi kan nei thina chu teng thoin ZK bikers poi athule la hi atum lumma ma ni te po hian hriana kan nei ve thina ni pi vanram chungi po hian in film siam chungchanga te po khanin ya pathum le cameraman pakhatom chuna tok tiang tongkam te khang te po khalo mang to niom takani akhateng chi te kha mi tan anga thatu te tang khan adeng khong lu tuk thina hetiang chi hi kan mi puitling jok ten an mang fo thin lai ro hi chu athatok lo ka tia chu ti ro chuanin nge dan nilonia an hriat ang chen be na tongkam hi chuanin nge tongkam na takan man te po atul chang te po om ani ma na le ke ni middleman ama layman te tan hi chuanin
thiam har sa khatela khachu minok thiam ram don ni oleng poni sila ZK Bikers sina video clip to te siam hi in nga thavele lok tang ka close lo social media khoi tai ma deu tar chehot deu te hi chu khret hiamila nima sela la thalai tak social media khoi hat ve thosi application settings omzia hello karla tam viau hi chu amol thak deu ani Facebook hi social media application pakhat ania khovel puma kan mang ani mi fel tak an online mi sual tak an tam boka chowang Facebook siam tu te hian security le privacy settings thatak an bil tel thap ani social media ngangania mi nang lo pui kan phone khoma mi thatak tak an online mi hlau pui mi bum tu ringot jongte engama ma ami poisoi khe mi alote mi mal tak po mi za pa na nei reng lo trong kam bol lo le tahol tak man khe mi alo tin fake account theng po mang zur reng hi an tamani chowangin pu zukar bak te pol hian an Facebook mang tu te security le privacy an ngai poimo sak ma chowangin duang taka security le privacy an set thei durin an siam tel ngal vek ani chung zinga chun profile te po hi lock thein an ron siam chho ta zela chu adu duin mangtang kain an profile an loka then khat line chu an han soi sel ringot zela amol thak lulai deu ani an account ania an duin an setang chu soi tur tam deu kanaya ma set lak du olovin keipo ka Facebook settings si ka ham si trick ti kan soi ve mai ni he tu na hian screenshot karonda chuaka friends ka du tam lo khop maya zanni somsari pani lek kanai ve tratani hut le huo ti te tam te hi kangai sang lo tin lam trang hi ka zong ngai mi alo mal ta thang kania mal din zel mai hi ka du danani nima sela chutiang kani reng la ya min support du tu apiang ero chu lom takin kalo pom thin ani social media hian fake account le ril ru chu deu an tam wangin friends nei dua ka du lawa chutiang bok chuan like tunga te comment nga te share nga te kangai sang lo khop mai kan lalpa i suan than te ero chu tlem te ani ti hi ka se fu ngar boka chowang chuan claim hi kangai sang zong ma ni like share comment le friends nga ti vel hi chu tul ka ti lo ber te zinga mi ani adu chon ka pin post share ula in khat hiam mayang chowangin ka wala hian amman na zong le fake account real suan kwal tak comment ka phallo ka account ni ka thu ni ka ham si trick ka ti kha chowangin Facebook nei tu te settings siam dan mangtang kain ka friend list nei ve chun claim te comment thein ka set ani mai comment ka close ngai lo hrim atira tang khan voi khatma comment ka close down lo comment a close adoi zep min ti tu te hian hei hero se comment ka close lo tin Facebook le YouTube pa hian ka thule el hangai thatu ten andu hun min biak po thei reng turin ka phone number 8575 883 775 katar lang nge thin doi zep ni ila ka phone number hi social media ka pholang haulovang hetianga mani YouTube channel le Facebook a mani phone number pholang reng hi chu anwang khopang eng ma helova comment a close min ti tu tar che hot deule offense hi social media world a hian mi hoizim falva ani ka post comment du chu ka friendly sa an omangai tina ani mai nima sela tar che hot deu ero chu ka friendly sa a omve ka phallo anasa mai hlau Kaka ZK Bikers sina video ron siam chu ni engponi sala tun tuma hian ZK Bikers thule la khan comments te wa khakan tum lova tile mela enge atong kam te khachu amoi lo angreng khop mai rol u jok te khati hantong khum na atang khachuanin lelam kong a chon asielo angreng hle mai ti te chu karil ro chon alo omve mai ti chuanin ZK Bikers soi pakhat kha ni hemi enge social media platform thang te tin Facebook te aron se kha ni mitam jok de hi chuan kan riat chu arin nami wing kan sheta chung karil rolo ve mai chu heta hen environmentalist lamte arong tong khum na le aron be na ang tong kam khani in alanga chu wang chon hetiang chi nge mi ming che the nai mo khateng che ni chuanin ke chuan angama hoi tak ani chuanin mi zong a chia to tu phote ta na comments thei tur khana da ngam tura kangai ve tlatani khanga post big ang khachumo a thil danga post ang te kha chu a friend list te chawina an comments thei tura da te kha chu thae mema a privacy khati a set te kha chu thu nia zeb rol ani lova amaro chu heta environmentalist khati ho a be na tongkam na tak mai kha aron man na tongkam ani fari sai ti tongkam te po kha omnol ti kan
industry ome chuwang chuan alo dong song tu environmentalist khatinga phuta ka theitop chu ke pen te tang kha chu ana dona chu takara thudik zole ani dan dian hriate an comments ve thelo tura an siam le dai si kha chu enge mi huai sen tak thom no kha chu an in ka shelo ni mi huai sen tak tak chuan ni he ke ni te po engtik lai pan comments hi kan on renga te chuanin engtik lai ma mi comments hi haters comments ani emo min faktun ne mo eng comments ma hi ani na chung kan delete ngai reng lovani no khatiang thak tu khania ka ngaya phone number da ti teng page chu mi sora ma hin youtuber a page chuanin phone number hi da lang ma saber kan hi lang em kan i lo pon am saber te jing mi chu kan hi lang chu ti tur khan in kan she kan huaya kan zoma kan chau tak tak kan e chuanin te him pa thaka ti mai tu ni in kan she tong kama in vau punga in ti pa kol vel ni lo hian atak rama nge hian kan lan dan hin kan pa je hi atilang mai tu ra chuan kan ngai ve deuh hlek kan e ang ponir se heng an video zong te kan thira kan ngai to ro hianin ZK Biker si chan mumang ton mangram atangin bulla aron tran chau ania ton mang te khachu mi mumang te khachu enge mumang ani viom miu wangin engtin hanti wak tak tak the kha ani lo na chen po om mai thei ni in kan she kha adoi o ngal deu ni in kan sia tin pi wanam chung ting hin ron chang ta atong kam le thu le la te khachu thu san ni sela he time pi wanam chung huai sen jete medical iziate thu dika du jete adik lo na lo mani pon highland achau jete atarlan ani in ka sia he mi huai sen zia dik tak mo sakeizia ite me teng khatela kha alan nani in ka sia pi wanam chung hian ke puije kan ting chi a je lang chi kha alang in ka sia ka du rioni hetinga huai sen thak tu ri ni ti chon ZK Biker sian video clip toite aron sian aron safe view ka soi tak angin a huai tak tak ani chuan zoram ve tak tak ani chuan khatiang chi midanga be nang chi tong kama phek chuan a be te pon an chan thei tur comments hon kha mi huai sen tak tiom taka chuanin kan ngai ve deuh hlek ani engpon isla tun tu ma hen thob le tram bik tak tak kan nei lova chuti rual cham pi vanram chungi kan ram le nam tan a thil ti hlu tak tak te ka ngai tu hian zaum katia chuwang chuanin ke ma cham full support ka pe a pi vanram chungi kan ram le nam tana ke pe na kalzel tu le huai taka kala inti chak sau turing ke ni channel lam chuan du sakna thinlung takin kan hlana tin ZK Bikers po kan ram le nam tan thil ti that ani ve nual to chu ani mai thetila ZK Bikers sen enge ti that hian se faktur kan elo kulpon monitoring lama kan sarkar a engemo contract impact dan dik tok lo ti dekha chu aron siama ma siama wang hin FIR siama ni tem dikna elect chu ani tem dikna ne na chang tem ti lam kha chu ke ma chu han point out ngong tur kala selem lo ani amaro chu pi vandam chung ya hi chuanin enge dikna highland na le dikna tundin na he tam to mire theiten an san vo dik tak an huna tam to chu mai ba ka chuanin kan lui dung chetu tam tak hum himin alo pha to heng thu dikatan na le dikna dan lal adu lo tukna wanga hotu anga na te hi ke ma chun nam ro lu awatling te lul em ti ka ngai to tin enge pi vandam chung hi ang hi mi zau hian som ni vel bo nei taila kan ram hi chon ma ba son pha do nem ti de chu karil ro mai ma tong kam ringota ram veite tong kam ringota social media kan hroi tu te bele do hian omje tak tak ani lova atak rama zong lu nam atak nge chak ai khon nan ngam ang chi kha kan ram hi namam o chu chu pi vandam chung ye hi ni in kan shedeu hle kani ola sei tu tam tak om thenge a video thui ta deuh hleka minok se thiam sam don nia video te bula tanga top thenga mil thir sak tu ten sa vai chunga kalome